بله بینران تماشا بکن صراعات ولات زلهز اقلیمی نف دولتی همون لسر عرده لسر آخه لسر وان ولاتان بونه که خادی پترول و غاز بونه نه صراعات وان ولاتان کفت سر بحر سر آبک و صادق هفته یا وی کوکبی پیکتینه طبعا نف صراعات جی کنگی دست بکر پشتی که 2010 قبرص و اسرائیل کشف کری که ناوا دریا سپیداب تایبتی حتی 220 پتر هزار يعني رجاكي قالك نفطها هي تيقولن بالتحديد 240 تريليون متر سجا ين غازا سروشتي نفطها هي طماحة تركيا افيكا تركيا جدي كيف سر بحري اف بحرها هر سقاران بهفرا قريد دمانا دكتور دكتور ميواني منه دكتور غازي زيباري او شروع وكاري سياسية لباجاري شريف بورت يا امريكا جارك دنجم سيرفي برسي اغبوين دكتور ده ما تباش به طبعا اردوغان جارك دن سروكي فرنسا بلاواز دبینه تو زانی فرنسا خودی چه تومیه اندام هر تماجبات اول کاریا نف دولتیه سرکش یکت اروپا یکت اروپا خوایزه که گرنگه اندام که فعال ناتویه سروک فرنسا جیلوی داویه لدور جولات باش کرن ایدی دنابا وان هف کشاندا حول دارو خو ببینه فعلا سروک فرنسا لوازه فعلا ترکیه دکارا سیاستن خال دریا اسپی وردان بک گلو همه زور تزانن اگر زخت فرانسا نبا و محاوله رئیس فرانسا نبا اردوغان چجا تنازلات نکرم چه شکل کی به تشتکی واقعیه پشتی فرانسا دیار کرده دیگه یونان داوید و ایتالیا و اسپانیا همیا و نفسی وقتش اوروپی یوروپیان کمیونیتی اور یونین دیار کرده دیگه یونان دابن اینا ترک مجبور بین و وقت دا تنازلات بکن نخواهتانگی چه شکل که بر راضی نبین سفینه خود صاحب کنه بر منطقه و یه مجد بیل سرهندی که هر تشتی و ببید دیکت و فرانسا و کسا گدی نشی و را گری و بلی وقت دیاره زخته که به حساب چه بی حصار اقتصادی دهیت دانان سر اگه تنازل نکر با و نفسی وقتش قال حكومة أمريكي معنا أول جارة هوا كي كونغو إعلان كر بري فترة كده حكومة أمريكي حصار سلاح الساق قبرص إشراكر وجبر هدي مجبور بيبا تنازلات بكت وبقت مرحلة دايلوكت قال يوناني وقال أوروبا. بله طبعا دكتور تبحث أمريكا كرتون هال أمريكا يتراوشد شوبيني أمريكا حتى انها سرنجة جدية هي كو أمريكا هي زينخوا لبنجه أنجرليك بكشه اردوغان دناوا ویلی قای خدا کو لترکیه بلابوی گفن داخستنا بنگه سربازی انجرلیکر انجرلیکو طبعا توزانی بنگه که گلک استراتژیکه یعنی اف بنگه بو کو ترکیه هیچ بگه ناتو به اندامه که فعال ناتو گلو اف گفتو چاد بینی فعلا دیوان گفان جیب که اردوغان نشد و تشتاف جيب كات بل ازو بتاكدم حكومه امريكي بشكل كي جلك مهم الدراسات كات كوا قاعده امريكي تركيا نيالي چونكي بچه اگه تو بری خوب که چند سال شرق اوروپا و ناتو و شرق الاوسط گل داعش دا یک جار مجال ندا ناتو کو مطاری و قاعده و استعمال کرد اگه قاعده الویری بیتو نشین استعمال کرد مبوب پاره خرب دنا ترکا بونا بنا جیکی دی و قاعده دابن چل قبرص بید چل جیکی دی که بید و جال برندی از بجم یکت یه پارا الویندی که گفات که تاوید که متأکد میشه که ترامپ درک بید احتمال های قاعده نیت دای خستن دیارو کار اردوغان که بلی اگر ترامپ در نکوید متأکدم بایدن گل دموکراتیا دا هیچ مجال که نادنه اردوغان که تشتی و راب بیت و قاعده خود عسکریش متأکدم احتمال گلک قوت بیت دای خستن یه امریکی بگاول ویری بله طبعا هولا كيه بحث هندي دي كان حتى زغتك اللي صار اسي كونغرس وجباطه بيرانجيا الامريكا كواف قاعده انجريك بيتا دايخستن قاعده انجريت وزاني كلافين اتوميين امريكا لورهنا بحث يونان تتكرن كو يونان ببقى الترناتيف تديت او نوچا راز يجيبو دماكو بومبيو سردانا قبرص يوناني كري حاضرات شكال سر هلگرتي وزير برگريا تركيا قوت ام في كرازينا بي جبركو ابدي توازنا هزي لدفري بگوهره كاتاتونا بين نافا يكتي اوروبا او ناتو ودجال امريكا ادي روشا تركيا هندك تبريا بو يجلو
شکل دانیه هر خل بدايات کنگره امریکی تا زخته که به حساب سه ترکیه کرد بس ترامپ بیا اوروپا عنده تنازلات مقابل بکد برانبر ایرانی حصارا سه ایرانی بیا اوروپا گلک مجدتر بیت و شدیدتر بیت سه ایرانی و جل برندی ترامپ اردوغان استعمال کرد ضد اوروپا تا حد کیوه بس قناعت بود چی بی تازه اردوغان یندینیه که مجالکان بدده چنکی حتی بگا به هیچ دعم امریکایی نکیدیه و یه محاوله تمددت کرد بو لیبیا بو عراق بله دکتر دو پیش هات هنه بله کرم کشوانا فرانسا کشتیه که شری آمازون روانه کریه بو آوین دریا سپی تایبتیجی که ریج چونا چکن ترکیه بگیره بو لیبیا يعني تظاني جي فرنسا خدي هزك زبلاحه دهمان دم دا روسيا جي كنها هول دا كود قال تركيا قناعات بتركيا بنا هبونا خويا هزين خو دنوا سوريا دا كان بك چكن خوين جران تايبتي الادلب ادا فريندا سخدا ناصر وكيشينا اف بيشاتي تو چاد بيني الشك دانيال عطاء بدايات شر داعش داعش نير نوبن بو عريسي ياشكرابي وبو غربش ياشكرابي نشن هتا هيا بس شر دابنو يكدوب كجناوي كان ابي ديشوي مرحله كو سلم بيتو تفاوض بيتو همه خلقي سوريا بقت يكدوب شكلكي جالكي باش جالك روين نخاري وبقنا هندي كو جارا دي سوريا ابا كنبه هندي اردوغان بيت هبكي جارا تدا من تو سيطري سبكتو او بشری بگورید یا دیموگرافیا کردال عفرینی و شمال کردستان روجاوا بگورید اوش مقبول نیه برانبر اوروپا و برانبر فرانسا و حتی دولت امریکی کانگرس امریکی زور ناراضیه اف تعدال کردسته کرن روجاوا و برندی از بجم روسیا و امریکا و اوروپا خرزاخته که به حساب ست کنده و تنازلات بکد وان شاء الله ضغط هيك كو سحب بيتبل بلي دكتور طبعا تحالفات الدنيا جرينك لدبري تينا روجا بتديد عجبون انكو امضاء كرنا لافات ناشتي نابرا اسرائيل امارات اسرائيل وبحرين بحرين وامارات دولتين هري بباندور وجرينجن كان دافي عربينا خليجنا توزانيا و حتى بنمونه امارات نزيكي ايراني او امارات جي خدي بيجي كي جرينجي ابوريا ده كشان جدا قال جرى عضلات تخطين تدري كواتا واسرائيل يجدي كيف سر بحر اسبي حتى تقالهن ولاتان هاول دك ولور بوريا غازي باوروبا بكيشه تو في تحالفي شاد بيني لا توازنا هذه اللي دبري قالوا الشك دانيا تشكي قالك جرينجا اف اتفاقات يكرن ما بين اسرائيل وامارات وبحرين تشكي قالك باش بي وحتى حدك قالك اظن تاثيرك بحساب الايراني كبيت علاقات واد قال اسرائيلي تشيب بنو الخليج داب او ببيتو نفسي تشيش اسرائيلي قال مصري وقال اف دولتي ديكيت هاي متاكد ضربك قالك امازن نبز بو ايراني بل بو تركيش نفسي وقتها كواتا طبعا دشارچوي ويلا فاطمه دهات دي ترامجي ازبورم تا گهداري كري دبيجه امبر هافين دف مزور عاديه بالافرن شرين اف سي هو 5 بدينا امارات بالافرن اف سي هو 5 بالافرن هري پیشکتین سر آس دنیا تدی ترکیه چند هولدا بدز بخالب سدما اس 400 روسي امريكا بينا دانه بس اسرائيل انا هر ولاته که وان بالافرن بدز بخ توازن هزي دگوهره قالوا تنا بيني دي لدفري معادله هزي جديته گوارتن هر وکی دیار بی باشه چند تشتاقی ایرانی وحكمت إيراني وكي حكمت سوريا جارة دا حتى اتوميوا فقط اعلان نكر كو اسرائيلي لداي قالك تشتا ريدال ايراني دال چنكي اف سي 5 ابت امريكي رادارت ور نشن كشف كان برهندي داخلي بنو استخبارات و ضربات تشت اف قوات بكيفيت بحرين دا يا جوي هاوكي تزانش هر كسي تفوق جوي هبيت شكل دانيا سيطري دس شركات والشر دي بكبيد الدستي وادا وجبر هندي از بجم يز تشكي اشكرايا ابا طيارات هويت بيش كافتي بدنا بحريني
امارات تاثیر گلک آمازن ده بیت ناحیه عسکری و الشرق الاوسط. طبعا یونان جیک بالافرین رافال ينهري پیشکتین سربازین فرنسا و بکره يعني الفي على تركيا اوجي كي دي توازنها زيدي بقاره برحال دكتور طبعا اف بيشاتين لدفاري ما بحث كري دو زلهزين اقليميين تقليدي هنا طبعا تزاني ابدو زلهزه هر یک دخوازه زورترین باندوری لسر دفاری هبه نفوذ خبر فراتر بکه دفارین استراتژی کنترل بکه ایران و ترکیه نه ایران جاره کدن امریکا دی بیجه می دور پیچن دجوار بخینه سر ام نایلین برپیتی برفرابن لترکیه جیک تدبینی روشاوه دیگل یا اقلیمی جیک یا نف دولتی جیک چاوا دجواره یعنی پیوندی دیگل پرانیا آلین به باندور آلوز اگر آلوز جی نبن یعنی گلک باشنینه توان پیشهتان لدفاری نقشه ری سیاسی انکو گوهارتنا فرم اداره دانا دفاره یا برجواندیان چاد بینی گلو شکت دانیه نسبت ترکیه یه سیاست مدار ترکیه هی زانن حتی کنگ دیشن دشت پالدن اتگشت وی قناعتی اگه بتر بچنه پیش زربکا مازن دی واب کوید برهندی من قناعته های ترک دی تنازلات مازن با اروپا کرد و دیوات ویش دیار کرد که اوت فایده نه یونان بلی هر شکلی که بیت او نشن پیش بچن و تحشدات اوت کن سه یونانی سه جدی نسبت ایرانی اوکی جناب تگوت حصار اقتصادی گلک هم مزنه سه ایرانی و امریکا شیم هم به شکل محاولت کرد اروپا حصار کم مستر بختصر میگه برنده و دیر ناگرم مستقبل داتش تطورات المصر كان المنطقة ده خاصة علاقات إسرائيل تجاه دولة عربي شيء ببنى هيك از بجم قوات بلي دكتور طبعا بلي تظني يعني خلافات سرجلك أراسان هنا بتني مثلا دريا نافينينا يا تركيا دجال أوروبا دجال جلك ولاتين دنيا حتى ولاتين دبرجي مجرها بناوية لسوريا تديت باويك سربازي جناب سوريا جروبين چکدارن سوريا وبوزيشن سوريا چکدار هم او اراسد که حتى بوليبيا جي دبا حتى لليبيا جي فايز سراج سرويك حكومه وفاقا اجتماعي كونيزي كاردوغان بو اويجي دج كاربردا تي گوتن دج كاربردا ناوي جبر ضغطا جاده بو جبر کو اداره کرنا اوي دبر البندستان گلك باشنا بو لي چابدرين سياسي بحث خلف الكواليسين دن كان تو في بيشات چاد بيني گلو يعني اداره کرنا ملفن وان دولتان جاري تركيا و هیچ ملتی عرب نبود یکی وکی اردوگان جارکا دی امپراتوریا عثمانی چیپ که تو داگیر بکد شکل دانی اول بیدن مخوینا خوارت متصحیت دایکو امسر بخوبین تازه رئیس کی و بچیت اتفاقی که بن دزی گل اردوگان چیپ کد و ملتش ناراضی طبيعي تزان مثلا نتيجه وشبي ما بين شب ورجاده او قاعده عسكريه كترك لي شتو راسكر همش واسطه مصري وفرنسا وامارات تدمير كامل كده الشعبي الليبيش تازه تقبلنا كدي وكي تركيا بشيء نفط طموحات النفطها بالنفط ليبيا نفط سوريا نفط بحر اسبيدا 9 مليون عسكري واردات ميا قالك دين داره بهم شكلكي و هر چند مشروع باشه تشكره بس او مشروع خرد دينا بله دكتور هكا بكورتي برساميا داي دافا با يعني ام فيجيش بيرنا كاين تركيا خدي جيوبوليتيكا كاستراتيجيكا قالك جرينجا تركيا سي قارد في الدنيا بهافرا جريددا ورا اسيا افريقيا اوروبا همو غازا دشا اوروبا لبن بحري جاريه تركيا ودشا يعني قالوا ما تيقوت يعني دباء فولات وصل زختي لتركيا بكان ديناتا تركيا وهرت الشيء قبل بكان ويرجيك وراقم قواتنا لبران بربان اليان بكاربين طبيعي تركيا وقتها قلت موقعك قالك استراتيجيه بل هر وقت حصار اقتصادي دانا سر وحصار اقتصاد تركيا تيك ملت الترك وتقبلناك او وقت مجبور واسطه انتخابات ودنگداني نظام وديتا قورين شكت دانيا بوينا حيفا چنكي نبت اقتصاد تركيا تيك بشيد بل زور راز بجه موقعك استراتيجيه حوالك جرينجت جنايتودا فترة درجة جنايتودا ونفس الوقت بله دكتور 2 مليون لاجئ تركيا هي علاقات دودجار عريش سركبنا هنا خارب هم شكلها كيف اخر كارت دستي ودا محاولة كد استعمال كد زختير اوروبا كت وامريكا كمجال بدني او تشويد جت ارمانجت خوب اللي متاكدم
في خوهن زيده هافت زيده بركا خو حتى حدكش اوروبا وامريكا بين سبب تنديكو ابا بينغاوت مصر باوي بله دكتور بله بده سيرياتا دمامات ما بوجاره كده نمي بيتر بحث في روشه بكين دكتور غازي زيباري شروع کار سیاسی لباجاره شریف پارت یا امریکا گلیک سپاس دکتور سرچاوین ما وقتی که خوشه